Um, hmm. Wow. But I want Yako. Hello. Hello. Mami, Emma Yako. Yo, that's Na Oba Enes, mpacha ɛyɛ ɔno na nsenya no mokɔgye awareɛ maa no nana. Patron ayo. Eno ne bosoma me bayi me kwaja ware ma no e wo Cape Coast. Oh. Na wadaruma wote ne sɛn. Yo, no Jordan no, de bia me na me ba no ye bon komo. So ka say me say, ono ne technician na go flight no. It's okay to say, the aircraft na ba Accra e ba be yedwuma. Na mo wi a o mesan akọ Takrade or what Takrade Air Force Base. Enti oba ye no no first ma ye bedu Accra enso no ye say assignment bi wo bi o nti ye betwen na ye hu na me kra me nim be bia ye kọ tire o mama ye signal na mti wo. It's a Tuesday numero so ye bon komo around 8 p.m. I could see around 9 oh. Na me ka say na the visibility ni ewimu na what many nya ho ewimu no o so man na so we ya ni medwuma bi bie nsi o ka say me so manya second na ade chair o me ko obo ase na me si so enti me de ya ka say wie ye no e na ade chair enti na me de me hwehwe krampo do mu na me nua ka so afre me ka say me say what did you do we move aircraft bi akọkra so ọbụa na ahịfe n'inua no na aircraft a na so anya no kre so one na my friend number for the uncle my friend yiri na ọware na say am so ono so se ma me na me kuna bon paye ano pay 5 pm echire me friend na phone nko na me nyemu je me say pra everything no mo bo o me be mo bo man but na social media be dey me tin me be din e bo mo ana ya bo ni din aka ho ada nto e be ya show be wona ni mo po pa me tante kam ensu ensem it's an okay then you get to or your friend forensic DNA na ya akọrọ sa meba mo mo gba no dia aban be ka kire yo na ya it's you frame me we na and Air Force the phone so frame from Accra ese me dey catch so mother strand and na ya tell Mami kafra yema ya ko edin eyi nyina ya kre ade na adwuma no ewiemu de no waye no emfie sen what adwuma so 14 years 14 years for sure remember not 14 years na wo ka bibi se this week na no na wo ho en train papa fa ewiem de na eye no o ka tre no that's the visibility no visibility na you know wo mo no me ne wo it is Tuesday me me kra me ne be katagra na say to so me I catch us I know me program the next month it's na ye ho so say and I'm just visibility every mother be out here. They could our US visa 5 years. In December, I'm not US. Hey. There you when you have this like 5 years aviation, why your aviation courses I do last level. Come on, US.
Rev infancy I'm representing madam. Reverend Stella Kacho a prison chaplain. Na neba owari ekranche. I was